Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masing-masing pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala in sababan nen tiyak kita kapag timuk-timuk si ellew ininen yani ellew minuliya wa Allah subhanahu wa ta'ala ellew hinadyo wa panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukme sahabatne damit kian pitu kita gak niya sadili apas-apas te buat melainkan rida Allah subhanahu wa ta'ala. Duk pitu kita gak niya sadili sababanne buat melainkan pamahajete agama Allah subhanahu wa ta'ala silabean panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minjari in maudu' ko ininen panambung si meksiye jinari wekde pagmaulurin, jinari wekde paglamilami si panganak panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian panambung du isab si meksiye manaabit moo maghinang maglamilami si panganak panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dambu amban lecture sin me ulama sin kite dam lahat basilan takalewe kubang sumian dumian pasalan pagmaulud tumahala ko painde in pagmaulurin tu dalam bulak Saudi labian politics sabab painne dambuwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mian ilien makaala yehin peggein prinsipyo na ininen gay mabaya pagmauluran gay babaya paglamilamihan si waktu panganak panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gay pekite tapili kainte hap yene asal lubbul maudu yene isi maudu ininen payamante ko bangsine Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. In Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab in iye ininen asal pamilyana ininen magpangadji. Tandaanen in ammaanen kana qadiyan fil Uyayna. Dambuwa iya amban hakim qadi silahat Uyayna. Yene lai inanak Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sarta in papu ne ininen dambuwa iya amban tao si fiqhi si madhab Hanabila. In papu ne ininen. Demikian yene siit ne ininen kana faqihan. Yene Syekh Ibrahim. Ubus Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mi'an yene usulan ning fainte huwa Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Mushrid al-Wahabi at-Tamimi. Ilien painte yene usulan nen inanak ininen painte silahat Uyayna. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab asal-asal pamilyanen painte sa tao si agama sumagawa ga pe umabot yene umulnen 10 tahun tabalik newe ne Qur'anin sarta makapag-imam niya si manusia. Ubus Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab inanak ye si tahun 1215 Hijriah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ubus antag pengajian nen Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kapandakan istori ni ininen kapandakan sirana ininen ngaji iya sila mak katagna-tagna managna iya ngaji amban amma ne si itne papune
bu mian maid maghaji paglai mian ubus maghajiin takaswa we ne masyayikhin lai ne ulamain ngaji iye amban ne masyayikh pengajian we Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab si Makkah Abdullah bin Salim Al-Basri Asy-Syafi'i ini nen gurunin ikadue amban ne lahat pengajian ne tahala i amban Makkah tuju Madinah takaswa we ne Al-Allama Abdullah bin Ibrahim ini nen amban ne ulama Al-Majma'ah ini nen yani painte Allama Abdullah bin Ibrahim itu endam buah amban guru Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ubus ikatelu amban pengajian ne lahat Basra takaswa usabene yani painte Syekh Muhammad Al-Majmu'i mian ini endam buah amban guru ne lai silahat mian ubus painte tahala ia amban pengajian ne tahala ia pilih hablahat ahsa ubus takaswa ni sabwe ni Syekh Abdullah bin Fairuz ini nen me masyayikh ne ulama pengajian nen duk sadili pewilai painte mian pengajian ni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ubus Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini nen pegge iene takale ku si muhadarahin paindang buah ini magsarale ini maglecture lay balik te tahal tumahala pa inna in pagmaulurin tu ulam lahat Saudi sababan pa inna politics pegge si waktu pa inne mian khilafa Uthmaniyah hus center na ininen la isilhat Turki managna yene mian khilafa Uthmaniyahin ang bantahun 600 puksiam Hijriyah ubus labo taraage tahun telluhatu dangi buruk telluhatus duk 40 ini yene masawabin asal matoohin yene painte khilafah Uthmaniyale ubus painde papilitah pistorile pukun tumahala pag maulurin pegge niya dang buwa king inaleran we de King Husin ini nen si waktu painde yene si buli mian pagnakura khilafah Uthmaniyah bun sinese nian mikitabang se si lahat sadili kinuntarahan we de khilafah Uthmaniyahin ubus pagtaraag khilafah Uthmaniyahin ubus maid nese pegi andang ko ie de pagjanjian bang yengandaag magnakura iyatu si lahat Hijaz yene Makkah Madinah Taif duk painte Jeddah i basa pagnakuraan ne ubus ini magnakura sinaggaan ko we Malik Muhammad bin Saud iyan ko basa managgaan yihin ubus mian ubus siya inin asal-asal din ko magmaulud yan painte King Husin ininen sarta magbismillah pe ko bang magsambahayang napagigay ko baya painte mian yan Malik ininen King Muhammad bin Saud gay ko painte baya mian pagnakuraan ne silahat niyaan ubus binono ede tinabangan ko may estudyante Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tinabangan ko ede hangkan tumahala nya dumain sa in istorihin asal kasaben nalanin khilafah Uthmaniyahin tarage sidangibu telluhatus duk 40 tahun niyaan ubus matay Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tahun dangibu ruk 200 duk 6 kayo pamanong betalanin sayang si magpain bo tarak dehlu khilafah Uthmaniyahin we di si King Husin ini yang duk tindeg ne bu si marin tapi tu lahat Hijaz bu mi antara khilafah Uthmaniyahin tahun dangi buruk 300 duk 40 ubus mate Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tahun dangi buruk 200 duk 6 kayu talade yen gape pa ata subhanallah hangkan ini bisaranu siweirahu talinu siweirahu basano paha siweirahu atinen yene review no supaya kyoge magkamali supaya kyoge makataabit sihinan gi kinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala pamanon istel pagdakwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab peggi akahante am oras lay mian tuo dalam lahat ininen nganag in kasirikanin naan niya numba si me kayu naan niya numba si me pampang naan niya numba si me kakubul-kubulan inahinang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhabin magtaklip ye tagna tinaklip ye ini yene kitabut tauhid ini en tagna tinaklip ye ini us marahil da'wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
tagna iya magda'wa mian si Huraymila tek kaya painte amban lahat painte ahsa bakas ngadji iye ini sunwe ni ammanen magda'wa hap Huraymila ga iya magda'wa si lahat na dehello sabab wey pegge kahikahan amban kite bang kita tek ka amban ngadji pag magda'wa kyo si lahat no dehello pinain mian kami biyaksahan niuin ilien ineddonen ineddowe ni lahat Huraymila tapit si lahat Uyayna at yan nila ay inanak lai magda'wa dehello pag magda'wa ilay pinatampal we ni pagtauhidin inalaan we ni pagbid'ahin inalaan we ni pag-ihtifalin gaybaya malik-malihin sarta dinaak we ni yeneme ni antindeg ni atawakan bataan na dinak pinatay Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ng buwa sangin ubus ang banien ni ang pamarihal Allah subhanahu wa ta'ala duk me atinen yeneme tapit-tapit ni malaihin pinasay pwede Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab balik ye ha Uyayna paglay si Uyayna mian magda'wa ni sabiyalai pag magda'wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab pian palduwen tahun lai pinatampal we ni kalimatut tauhidin duk inalaan we ni hatinen yene men pag-ihtifalin duk me pag mian pagsumba si me kakubulanin pagsumba si me kakayukayuhanin mian inano tinabangan ni Amir nen si Uthman bin Ma'mar yan ni Amir malaihin si Uthman bin Ma'mar si yan ni Amir painte yan ni nakura malai si Uyayna tinabangan ni pag tinabangan niya ubus Uthman bin Ma'mar ininen pag niya kabahtahon nga do yung source amban lahat painte mian yan ni ahsa'lay yan ni lahat ahsa'lay mian nakura ni malaihin Sulaiman bin Uray'ir yan ang nakura ni malaimiyaan ubus pag kinatauhan we ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab magda'wa lai sila Uyayna magpabawasulat yan ni Sulaiman bin Uray'ir ininen mian pili pa si yan ang nakura malai si Uyaynahin painne ini bisaran innal mutawwa alladhi 'indak qad qala ma qala wa fa'ala ma fa'ala fa idza wasalaka kitabi faqtuluhu inin sulatne benna pa inna mutawwa matek kamalu si kawin basa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab lai pa si Uthman bin Ma'mar sila Uyayna ubus sulat inin amban lahat ahsa yan na nakura malaihin Sulaiman bin Uray'ir mian tabisa pa inna we ne tabisanen tahinang ne we ne tahinang ne ubus pa inna bangtek kasulat ko ininen papateyon na in nakura malay si lahat Uyayna inin kahaba tahon ngedto si source billahi pa inti amban lahat ahsa na bangkon tarahan na kada tahinang ne binekat pa inti we nakura malay si ahsa inene me source de pa inti yan me kay lumande na ine pagdarampuan din pegge sa miyaan ganiya takare ganiya kayare ngato si lahat yan painte hasalay magdesisyon Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab pili hap lahat painte yan dir'iya na dir'iya ubus na kura malaihin si lahat dir'iyahin si Muhammad bin Saud yan painte hangkan inin kaalainan sin Saudi pagtekala si dir'iya tek kasi kulang maglabi waktu asar miyan antag katekkahan nen dehello si murid ni Ahmad bin Suwaylim la iye patekka ubus yan in malik ininen tagna iye tekka la si painte dir'iyang yaan ga reho tinangga po ini ga tinangga po ini ubus misaan danen suerteno ne painin ganiman alta ipininen pinabo we Allah si kao painne tanggapon painne naus paglai painte mian Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ikatel pagdauhan ni tagna painte amban Huraymila ubus Uyayna ubus painte dir'iya pagtu si dir'iya mian laiye painte si lahat yene paanuhan ni mian si lahat dir'iyalay ubus patenna iye painte lai si murid ni Ahmad bin Suwaylim na pili malikin yene painte Muhammad bin Saud ni dapu Saudi inine pagpili malikin pinatampal we ni kalimatut tauhidin kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah inehelling malikin ininen ni painne agama Allah hinduk agama Rasul ni nubus pagsamya Allah sa si dir'iya sampai magda'wa ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab
tinanggap ni de kemon obos pegge mian ko tabi sapoy zaman marahel lulay iye zaman Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab kay kanen me syirik me painte menumba sa sime kubur, numba sa sime aulia, numba sa sime batu, numba sa sime painte me hulma atau ine nala isumbari sa di aman Allah Subhanahu wa taala. Lawas kabayan de ini inalaan. Dumain mag-alain Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab sumagawa binoonin yeni kabtangan Allah Subhanahu wa taala do kabtangan Rasul ni. Ilian binoonin. Gibaya Allah Subhanahu wa taala bangnya magsakuto siye. Demikian pinanuan kita panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian supaya kita nguntung amban pagdunya labinan bang kita mulai tujuh hadrat Allah Subhanahu wa taala. Obos inurungan we me syarat, me condition. Obos ine bisaranin bisara malikin idza qumna bi nusratika wal jihad fi sabilillah wa fataha Allah lana al buldana akhafu an tarhala anna ila ghairina. Pagnaan syarat. Bang jauh pa ini tabangan kami, ya pa malikli. Pasi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hangkan kisah ko ininen pegdi hangkan ko nganda Muhammad bin Saud sebab tinabangan we mian we painte we anule we sundalu atau we estudianti murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan tapi Abdul Iyahin manabangan malikin dumain niya manabangan malikin dumain na bangkeo painte tabangan kami bahasa mian masampay pagdakwa ini yan kalimatut tauhid duk pa inne ilukahan atau magjihad duk ilukahan ni Allah Subhanahu wa taala si kita bi pa inne me kalahat-lahatanin tapasampay at biininen na tinalew ko kau pa inne puas ambanien tahala kayong ban kami walhasil Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pasande si dambuak na kura iye magdepensiyehin dumain Syekh Muhammad bin Abdul Wahab malabangan painte Malik Suudin dumain iye Malik Suud malabangan painte iye Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ikadua syarat pangurung ini anna li ala dir'iyati qanunan akhudhuhu minhum fi waqti istimari akhafu an taqula la ta'khudh minhum syai'a niya pa inne me kanun kani me sara binet tarwe ne si waktu pa inne pag musim ngeddo ko pa inne amban siye pa basa yene me tinanim day atau me harvest day na tinale ko pa inne atau kau pa inne magpain na kyo ngeddo amban siye ini samung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab paragnaan syarat sambung nen pa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pabilatun pa inne tangan addamu biddamu bang laha pa inne laha alhasil pagtabang be kana magpungtinahi karena ini alam Allah Subhanahu wa taala ikarwehin ini sambungnen fala'alla Allah yaftahu lakal futuh fayu'awwiduka Allah minal ganaim ma huwa khairan minha. Nah bahasa kalau pa ini ilukahan Allah Subhanahu wa taala kita ini mian kalalahatan ininen mian obos ginantian Allah Subhanahu wa taala iene painte me ganima atau me pangalta ha painte billahi amban ne do no mansile ilien pagdarambuan den sampai painte mian tahinan ngedirayahin pagpangajian sampai ne painte takite ne Syekh Muhammad bin Abdul Wahab iene painte resulta sin pagdakwanen obos mate ye tahun dangi buruk 226 kayu gak niya lai koneksyon ne si Khilafah Uthmaniyah mian Khilafah Uthmaniyah pagi Khilafah Uthmaniyahin mian labo iya atau akan taraage tahun dangi buruk 340 pamanpe talangit subhanallah hangkan ini bisarate subay kita masa subay hati te pahap kau kita magkamali kau kita makakampen sihinang gay kinabayaan Allah Subhanahu wa taala menjadi pitu kuhap yene painte panambong yene me siye manaabit si pagmaulud pag-celebrate pag-ihtipal paglamilami si panganak panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegge inne kasinduehanin kasabennalannen mian maggasi magdarambua niya magpain jinari wede niya magpain gay jinari niya magpain haram niya magpain yene painte bid'ah ubus si takalekun dumain bid'ah dumain haram sumagawa de ka maglamilami kita bi magnasihat tabi magbasa Quran tabi si waktu panganak panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa Allah Subhanahu wa ta'ala
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bang kaampain na gay magdarambuwa, bang niya gay pagdarambuwaan bi, bang niya pagkhilapan bi. Sidambuwa parkala atau sinay ni parkala farudduhu ila Allah. Pabalikon apa Allah subhanahu wa ta'ala duk Rasul ni. Bang kanian bin magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala duk si Allah dambuli. Ini nen tagna sambung. Ikadue, sambung. Mian bang tileuno yani Messie magmaulud, mag-ihtifal, maglamilami si panganak pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan pa hinang kami tandanin malasa kami si pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maglamilami kami. Sambungin naan si ininen pa Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bisarahun si siya Muhammad bangkanian bin painne malasa si Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni tuhutun biku. Bahasa sila tinutin panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangasal tuhut Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamano tara kikiweni magmaulud gana walhasil bang hinanu ka kyo malasa si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat meke pineges kewe panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam magmaulud. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadithi Jabir, iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah wa fi riwayatin wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pa in Rasulullah halli ka ampain ni amban parkala baahu. Kemon pa inni parkala baahu yan bid'ah. Naan sinin khas si pag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagyan niya may baho, may kamera yan baho, may cellphone yan baho. Sumagawa khas ininen si pag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Rasulullah hali ka ampain ni amban parkala baho pinatamba si agama. Kemon pain ni parkala baho pinatamba si agama yan bid'ah. Hatian bid'ah pinatamba si agama. Gak niya poonan ni amban hadis du Quran. In ka mag-ibadat kayo. Pamanon be, pinaigas ko ay Rasulullahin. Ubus, sidang buwak riwayat. Kemon pa inni bid'ayan, dalala, kalepasan, kalaungan. Ubus bang ni kiyo lepas, amban laran mabentelin, wa kulla dalalatin finnar, kemon malepasin dilim narka. Subhanallah. Gay kiyo makasuwa bisara, Allah subhanahu wa ta'ala dan buwak kalimat amban Quran. Duk painte bisa kaptangan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban hadis ne we jinari pag maulurin gai peggi asal-asal ibadatin me jamaah muslimin hinaram kita mag-ibadat si Allah buat malainkan bang niya dalil peggi bang kiyo mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala sa ingi kabayaan no gayro yan tinaima o Allah peggein basta ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala duk niya painte syara' ni niya dalil ni. Tandaanin mian pain kaidah fiqhiyahin taragna ang kaidah pegge sunnat kumanan inin tello kaidah anna al-asla fil ibadat al-hadr hatta ya'ti ad-dalil. In asal-asal pain ni pag ibadatin si Allah subhanahu wa ta'ala haram gayman jari pineges kita buat malainkan bang niya dalil. Sebab we pain Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimus salat wa atuz zakah. Bang upama pito ko sila pagsambahyang pain Allah ta'ala pain Allahin aqimus salat wa atuz zakah. Mian matingi kang sambahyang nuknay kang zakat. Pito ko si pagpuase pain Allah subhanahu wa ta'ala kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil puase, dalil haji, dalil sadaqah, dalil ina-ina ni ibadat, duk sadir pabilay, duk dalil ni kemon. Bang asal bennal in pagmaulurin, taraak yawi Allah duk rasulnya, takaswak no dalilin. Takaswak no dalilin. Inakahan kiwi panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jamaah muslimin. Ga'niya amban ni hinanha. Pakaid doan nu surga bang hinang nu dehelu amban kamatay ni buat malainkan kaakahan kiwi ni. Gania amban ni hinang laat diki-diki aja bang tainang nu pakaid doan nu narka buat malainkan kaban nian
kaurungan kewekne mi an nasihat, kabandaan kewekne, pinatala kewekne amban niin. Impangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai painte yene asal-asal painte yene ibadatin. Pain Imam Malik rahimahullah. Imam Sindarul Hijrah. Pamano ne? Imam Sindarul Hijrah. Gak petek kapag maulurin. Imam ya si Madinah. Pagi pag maulur ini nen masih kisah tebang sumian tania. In pag maulurin. Pain Imam Malik man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Sine-sine pa ini mag-invento, mian mag-ikhtira, mian si agama Islam ini nen bid'ah. At yan nen pinatamba si agama. Ibadat, ubos magkananan ibadat ye. Ubos mo pinatamba we ni si yan agama Islam lay. Ubos pamayan ni yehin hap. Faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Sabenna tatuhuma we ni panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkhianat si risalah. Buin panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko na tabi salay ganiya amban me parkala diki-diki pakai doan no surga buat malaikat kaakahan kewe ini. Subhanallah. Ko edu ke magistihza si panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian niya amban me ibadat dak pinasampay we ni sikite. Subhanallah. Imam Malik buan dan kinatawa na Imam Malik parman sin Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Misal Imam Malik pergi katauhan ni Allah subhanahu wa ta'ala magparman si elew ini nen pa ineta kompleto no ku si kaam agamako. Duk pa inne magrida ne ku pa inne in agama Islam ini nen pag-agamahan di. Pamanon de parman sin Allah subhanahu wa ta'ala os mag-imbento keo, maghinang-hinang keo, hatinen pinatamba si agama ta'abbudan ilallah. Kuwene pa inte paglamilami si panganak panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkaituan mo ba sa surga, Allah subhanahu wa ta'ala, asa sin Allah subhanahu wa ta'ala, lasano si panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumain sa iye. Dumain sa iye paggiandang nita kompleto, wa Allah subhanahu wa ta'ala painte yene ibadat ni inine. Yene agama ni inine. Ubus, pamano na bisami sahabat. Pain Hudzaifah ibn al-Yaman, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fala tata'abbaduha fa innal awwal lam yada' lil akhiri maqalan. Ini nin bisa Hudzaifahin. Kemon pa inne ibadat. Ga hininang weme sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me siya marumhelulay. Dapat ini hinangon bi. Pegi insiye marumel lule gania bisara inam manan wede si kita dan muli ini dan buat malingkan mian inakahan kita dong pasal pang ibadat bang pasal pa inte pang ibadat gay keu makaatu sisiye bang pasal pang ibadat yene me sisiye marumel lule panilewi start amban panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam magumuli ennem puktelun tahun baka siya pa inte magmaulod bisan mintete ga sahabat mian painte managna amban Abu Bakar sampai painte mian sadili pe ambaniye baka siya magmaulud baka siya mag-ihtifal si panganak panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam gana amban sa babanien dakeo maghinang-hinang yeneme kakahinang painte bangga tumawa bangga pangandaakan ni Allah subhanahu wa ta'ala duk rasulne duk bangga tahinang mo me painte men khulafaur rasyidin yen me painte si ampat ininen Abu Bakar si Umar si Utsman si Ali dake maghinang-hinang peggein siya ininen ahrasun nas jaga si ibadah duk paine asaddu hubban lin nabiy sallallahu alaihi wasallam makalandu lasarin si panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambadien tasalasay te panagnaam kaidah mian pitu kita hap yane parkala bang sumian umatag in pagmaulurin sumian umatag in pagmaulurin bang tilaw no dambua magmaulud mag-ihtifal maglamilami si panganak panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam we hinang no sine tagna makahinang yeng gay kasampungan ni sebab we iya ngalekat aja bang niya magpain ulama bakas ngadji amban lahat niyaan jinari pag maulud apa ide benal
Jinari naus nuhut ni. Pamano ni? Pa Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Tagna pa inni mian mamatenggesin pagmaulurin al-mu'izzu lidinillah. Ini nih amban Daulah Fatimiyah. Amban Daulah Fatimiyah. Pa ini sab Syekh Muhammad Al-Muti'i mufti Diyar al-Misriyah sabikan. Pa ini mufti Misri. Tagna pa ini mamatenggisin pagmaulurin al-mu'izzu lidinillah sana 362 Hijriyah. Al-mu'izzu lidinillah pinatenggi wene pagmaulurin pegge ikatelu ye nakura amban khilafa Fatimiyah. Amban Daulah Fatimiyah. Mian ikatelu ye nakura pinatenggi wene pagmaulurin si tahun 360 mian 2 Hijriyah. Lai pinatenggi wene pagmaulurin. Ubus sine me painte mian sine me painte al-mu'izzu lidinillah dan buat ye painte nakura amban Daulah Fatimiyah. Ubus Daulah Fatimiyahin amban Banu Ubaid. Ubus pa Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah si kitab ni Majmu' Fatawa si page 232 sine pa inne me Banu Ubaid ininen pa inne ulama sinduehin haula'i min afsakin nas. Siya ininen pa inne sa pasik-pasik na manusia. Mamatenggi mauludin sa pasik-pasik manusia. Subhanallah, ubus nuhut kayo. Ubus niya magpain pa Syekh Islam Ibn Taymiyah. Haulay min akfarin nas. Siya ininen pa inne sa kubur-kubur manusia. Subhanallah, ubus nuhut kayo magmaulud. Siya mamatenggi yakin. Niya sa magpain min abna'il majusi. Amban me kaanakan panubo majusi. Sine majusi ininen yan me siya numba si ebut. Ubus nuhut kayo siya, magmaulud kayo. Subhanallah. Ubus niya asan magpain min abna'il Yahudi. Amban ni kaanakan panubo sinme Yahudi. Amban sa mabaniin ininen maghapen tagna in pagmaulurin bu ni nganag-nganag si Daulah Islamiyah. Dumain mamanya ininen al-mu'izzu lidinillah si tahun pain 360 dumay niya ulama. Dambuhay amban nakura si Daulah Fatimiyah. Ubus tinuhut niya may tindegnen. Dumay niya ulama may jamaah muslimin siya medyo pakilat. Pagwaon matanon. Pamayamon matanon niya ni pamayam sahaya supaya kiyo gay laong amban dunyano labinin bang kiyo molek tujuh hadar Allah subhanahu wa ta'ala sinduehin dape meke meges mian sinduehin embes meges ne sumagawa ngampen pe simi parkala ininin. Ikadue qaida. Al-qaidatu thaniyah أن البدعة التي أحدثت لو كان خيرا لفعلها خير هذه الأمة. Pamanun be? Bang upama inkani an bid'ah ini nen pag-ihtifal si painte panganak pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam paglamilami. Bang kanian nen hinanghap tartantunen tahinan ni siya khairul ummah. Sine khairul ummahin? Rasulullahin painte sahabat ni Abu Bakar Siddiq, si Umar, si Uthman. Duk si Ali, duk sa dili pagay, duk may tabi'in. Siya ni khairul ummah. Bang kanian nin hinanghap in pagmaulurin, gay kiyo makaato siya. Tanda nin, bang pasal ibadat, may tuwan, may dayang, gay kiyo makaato siya sahabat. Pito kiyo pa si Abu Bakar Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu. Hadis amman Abi Hurairah, radiyallahu ta'ala anhu, tariwayat wa Imam Muslim, pain Rasulullah hindam ko illew. Man asbaha minkumul yawma sa'iman. Sino ba pa inne mamuasi amban kaamin illew ininin pa Abu Bakar ako. Bule sab sinuruan ni Rasulullah man tabi'a minkum al-yawma janazatan. Sino pa inne makatuhot manambaya nga mamatain, mangubula mamatain illew ininin pa Abu Bakar ako. Bule sab sinuruan ni Rasulullah man minkum at'ama al-yawma miskina. Sine pa inne makapakan ba inne mian illew ininen dambua miskin. Pa Abu Bakar ako. Buda sa sinunuan may Rasulullahin. Pa inne man minkum adal yawma marida. Sine pa inne dambua man ka makabisita masakin. Pa Abu Bakar ako. Walhasil bang kaibadat pagbisa. Kahapan pagbisa di kayo makato pa si Abu Bakar. Di kayo makato Abu Bakar kayo mga inangihin.
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pain Rasulullahin majtama'na fi imri'in illa dakhala jannah. Sine-sine pain makahinang ampat ininin. Sidang buah ellew, sidang buah sine-sine makahinangin buat melainkan pain Rasulullahin pinaasik kini surga wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil kahapan ibadat magdaluhan may sahabatin ubus kite miyan nyenem dambuli ininen maghinang kyo mag-ikhtira kyo sa miya ano ikan nanon ibadat. Subhanallah, insiya ininen mang pagbisa lasa bang pagbisa ibadat gated kyo makato si painte padi si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lahat sa Abu Bakar si Panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam may jamaah muslimin hunit te ginoy-goya. Tandaan nin si waktu rin maghijra maghijra si amban Makkah tudyo Madinah in kanian Abu Bakarin mian palengan amban deheluhan Rasulullah hinda oras. Bune sa palengan amban dambulian Rasulullah hinda oras. Bune sa palengan amban kanawanan Rasulullah hinda oras. Sampai amban bibangan ni da oras lasa si Panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai inulali wa Rasulullahin mian bangwe isa inang nin ine sambung nen ya Rasulullah tinalaw ko pa ine kau ni akong tara bandeluan magkuy pa ine kau tausain sila pa ine ako tausain lasa si Panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa ka magmaulud ikaw sambung ya Rasulullah tinalew ko pa ine kau niya kuntara amban bukutan mo no kau ubus kau magtimatawain sibay ako magtimatawain. Lasa si Panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa ka magmaulod. Damikian amban kanawan, damikian amban dibangan sa ili do isab pangalasa wa may sahabat si Panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa ka si magmaulod. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pangalasane panuhot de pinturo panghut de Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu ya parengan sohab masjid takalewe ni Rasulullah misal dalam masjid ijlisu liman fil masjid ningko kampay ne ka angkemon dalam masjidiyat ilien si luasan masjid we sumagawa takalewe ni Rasulullah misal sam ningkolo iya silalan panuhot ni panghut de Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban sa wawani in pagmaulurin gated kyo makasuwa dalil amban Quran duk hadis dinaak kyo Panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamanon naan si ininin. Ikatello kaida ni an taydo no naan si inhek kamanama salas sayang ni bang asal pinataha sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi'liya duk tarkiyah. Sunnat Rasulin fi'liya tianen hininang sibe binebeg duk tarkiyah duk kemon isa pamigisan ne subay hatihan nen lilianno subay hatihan nen patala ke omban ien ipainte yene sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tileon me magmaulurin pinain sainggi besab kaharam ne sainggi besab manjadi bid'ah kami lay painne magnasihat kami si waktu panganak Panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkakan-kakan magpangaji pegge pain yene tuan lay dumain haram dumain bid'ah basa pegge magnasihat do kemon wasila kemon labean paasek hap sirik paasek pain tehap yene hulu sibege hinang no sebab we pegge asal-asalin pagmaulurin hinaram isara agama Islam hinaram ubus bang ni hinang no ta'abbudan lillah supaya kayo makapait do ibadat si Allah tahinang bid'ah mian selesai tenaan sini dan simi sambung dein mian dumain kain pagmaulurin tagna upama niya may ulama nga hinang iye pagmaulurin pagay pain dumain dumaglugo dumain dulu may magpansakan dumain dulu may mian magsongkaki may karendihan sampai magkirat-kirat magkowet-kowet dumain do sa iyen upama pagmaulurin tahinang may dambuwa ulama pagmaulurin sa ingi bantok pagmaulurin paglamilami pagkakan-kakan pagnasihat ubus mate ni may aiyen ganin niya megis yan ay maghapen kuito si may kalahat-lahatante dam lahat basilan dam lahat painte suok duk sa dili pamilai asal-asal din pagmaulurin pagnasihat do pagkakan-kakan paglamilami sumagawa paggi mate ni mamigisiin sampai maglugo ni si
Sampay tayo ng nawede, pinasobra nawede, kanarin hiinang mahapin. Pamanong de? Kwe paatag me, miyan, si me kauman Nuh alayhi salam. Pamanong. Niya lalime, jaman lay, yet rijalun salihun, yan kesek me ainin, kesek mag-ibadat. Ubus pagmate, si kauman Nuh alayhi salam, pagmate sa inintek, kasaitanin spili si kauman de. Ubus pa yung saitanin, may kapapuan din pa inne, mian keseg sinin pa inne mag-ibadat may aininin. Ubus pa inne bang kampaya, nga keseg sab kampay ni mag-ibadat, maglibutan kampay ni si kubul de ininin. Maglibutan, di na maglibutan. Na maglibutan si. Napagmati ni ayin, tek ka ni sab saitanin, na pa inne may kapapuan din pa inne, maglibutan si tu pa inne. Ubus pa inne bang takitere in kubul de ininin. Bahasa keseg may amag keseg mag-ibadat ininin, nga keseg sab si mag-ibadat. Basa matok ko may lalalimeli. Bang kampain ni baya hinanganong di pain ni tamathil. At yan ni santo-santo. Us bang kampain ni palibot mayang kampain ni pata din yan. Nga kesig pain ni pag-ibadatin. Kaya pain ni bahasa tasji'iyah. At yan ni encouragement si Kaam. Mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Namatay ni niyayin. Pag matay tek ka ni sab saitanin. Napain ni kaniyan ni kapupin pain ni pasudod si santo yan. Nasantay pasudod si santuhin. Nasa ili do sa pagmaulurin, bang asal-asal nen upama, magnasihat keo, magpangadji keo, magbasa Quran keo, sa ingi ni ante bang mati ni may ulang ang miyan, sa ingi ni may ang mati ni may mamigis miyan, gay ni ang kanne paatag ni magluguin, paatag ni painte may magkubet-kubetin, paatag ni painte niya ni may parkala tahinang si pagmauluran, hatihan nen parkala gay jinari we sara agama Islam, amban sa babanien, siway keo pahali yan ni amban ini pagmaulud ninen, paglamilami ninen, pegge gated kyo dinaa, we panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubus in panganak panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganiya makatartanto ni ulama. Ganiya mian makasiguraw ni ganiya magpain ininen mabennalin si painne bulan Rabiul Awwal. Rabiul Awwal painne ellew isnin. Pitsa sampukdo ganiya. Painne muarrikin bang painne lawisnin mian painne si Rabiul Awwal paatage painne si pizza sampok siyam dumain pizza sampok doy buin bangote Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga magaka tartanto painne mian inanak ke painne si bulan niyan si pizza niyan ga ine bisanin na Muhammad na ikabdangan ni wulidtu amal fil yawmal ithnain. Inanak ko pa inne si tahun gadjay lewis din. Ga mga ka pa inne miyan Rabiul Awwal bulan Ramadan duk sa din pabilaban ng ulang ga. Ubus mag-ihtifal ke upama maglamilami ke. Subhanallah, kalubuan doon kay mo pa in basa tausugin. Ambanien pakute si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang pa in magmumpaat yene bisarate kemon peggein pamebbeg sin sunnat panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumain labyan nin pagmulod sumagawa in pamebegin pinakellum we no sunnat nin pinakellum ted sunnat nin we no atinen mian magpata ke we bongot do magsiwak ke we man me sunnat painte mian panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam fal fa'ilu lima taraka yene paine mga hinang yene mihinang tininggalan may panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam katariki lima fa'ala wala farqa bainahuma kwe do pa inni ninggalan keo yan hinang tahinang may panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga inya bidda ni pag maulurin tininggalan may panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam paglubak ka hininang ubos painte mian pagpapandak sawalin painte mian gay pag-isbalin mian pain Rasulullahin taman mian pariyata man bukubukbet sa pagsawalin gay makajari pinaryawa painte sampay tariik ubus hininang we iyan man mian painte panagga no sunnat panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min hadithi Aisha ummul mu'minin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad wa fi riwayatin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad sine-sine pa inni maghinang-hinang si agama ininen obos pa inni magpaini ibadat buga ni atendo ni dalil ang ban Quran do pa inti hadis lay fahuwarat mardud ye gedu tinayma ang ban ien mi an bang niya la itabis sa kupet di atinen
mian pangkal pinakale, mian maapun biku do bang niya salakku tinin gak tumawa ilien amban aku dok syaitan na baus bang matumawa lay painte ien taufik amban Allah subhanahu wa ta'ala main niku. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.